Senguwelile. Hayi. Siswami yazi kwenzakala iphutha, yazi to be honest kwenzakala iphutha. Sure. Ngifaka izandla because ubethe u-SK uziwa la namhlanje idavila. Yeah. So wafaka isithombe wathi masebenzi bani. Nganganaka and usisi ngiyalazi igama bathi angimazi lapho ukuthi yabo ngiyamazi. Anginakile nani ngiyamazi mase kuthiwa ngiyambona ukuthi oh sengiyamkhulula but isithombe ngisinaka. Wafe mina ngayifakela izandla ngicommentela ukuthi siza la. Sure. Sengibona i-screenshot sengithegile uthi hey manje ke lo phakamisa izandla ngibe ngidelelo wangagcina lapha yabo sengiyangena ke uthi oh sisikangizwe ngibuye ngixolisa sorry sis mina bengingazi bengithi umthandeni ufake uma wakhe and benginake indaba ayasuka lapho uzombiza nangomama ke manje angithi phela usende voice note ke wakeyisa wakubiza kubaskito washo yonke into ongabona ukuthi kanti shuthi yawulindlela but I don't think it is serious I understand ukuthi like ngiyadalwa and nami ngiyazi ukuthi ngizohamba makuthiwa siyadelelana ngihamba ngifika because ekugcineni usisi wami umdala ngiyamhlonipha yabo akufani njengalezi insizwe kusuke ngilwa nazo ngey'ngoma ngiyidisa zona-ka ngithetheleli kuzona but yena ingakho nje ngifake isithombe anti Caroline because angifuni nami ukuthi ngilahlekelwe lolu thando lamabhizinisi. Kumele waqhubeka kodwa ke